abakozi beza, serivisi nziza, bakwakirana yombi, barangwa n'urugwiro. Radiyanti yacu tera imbere. Komisiyo y'igihugu yo gusezerera abasirikare no kubasubiza mu buzima busanzwe. RDRC yacu tera imbere. RDRC yacu tera imbere. RDRC yankuye habi inkura mu mashyamba, nicyo gihe kigeze ngo nyishime, iyo utahaba simba naratashye. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera abasirikare no kubasubiza mu buzima busanzwe. Ntibisanzwe kugira ubuntu bigeze aha, impinduka zo ziragaragara. Kwiga imyuga ngo twiteze imbere, indangagaciro z'umuco nyarwanda, ukunda igihugu nabigize intego. Ibyishimo mfite birenze ukwemera, kuvuzwa, kugaburirwa, ibi nibyo nabonye bishimishije mu Rwanda, Tanzania, Uganda. Nta gihugu cyiza nabonye mu Rwanda. Yemwe namwe basigaye mushaka mwaza mukitondera izo nzira mukaza neza. Komisiyo ni data kandi nawe yakubera so, inaha Rwanda ntabyo kumena amaraso. Ni amahoro mushaka mwataha, this man kwenye fani. Komisiyo y'igihugu yo gusezerera abasirikare no kubasubiza mu buzima busanzwe. RDRC yacu tera imbere. RDRC yacu tera imbere. Iyo ntekereje abasirikare bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu, ubuzima babayemo